Možemo reći da iz perioda Kraljevine Srbije kao značajne diplomate u međuratnom periodu pojavljuju se dvojica reprezentativnih pesnika takozvane moderne od 1901. do 1914. godine, Milan Rakić i Jovan Dučić. Oni su recimo u različitim periodima bili ambasadori u Rimu kod Mussolinija i pritom je Rakić imao jedan ne baš dobar prijem kod italijanskog diktatora, dok je Dučić svojim specifičnim hercegovačko-mediteranskim šarmom uspevao da izazove simpatije čak i u jednom okruženju koje politički nije bilo pogodno za diplomatske poslove, jer su italijansko-jugoslovenski odnosi između dva svetska rata bili napeti i veoma teški. Ova dvojica korifeja, dakle nekadašnje srpske kraljevske diplomatije, nastavili su u jugoslovenskoj diplomatiji, čak je Jovan Dučić bio i prvi ambasador Kraljevine Jugoslavije. To je na neki način bio putokaz i za neke druge diplomate. Možemo reći da je karijerni diplomata, o čemu ste već slušali na prethodnim predavanjima, bio svojim izborom Ivo Andrić. Ivo Andrić je bio mladobosanac i on je bio iskreni Jugosloven i tog svog jugoslovenskog političkog opredeljenja držao se dosledno sve do kraja svog dugog života. Kao diplomata on je počeo rano i počeo je karijerno, imao je moćnog zaštitnika u prvom ministru Vera, Tugomiru Alaupoviću, i vremenom je svojom veštinom i trudom uspevao da napreduje na hijerarhijskoj lestvici naše diplomatske službe, gde je o njemu vladalo u suštini povoljno mišljenje kao diplomata.